17 October kaisa Supreme Court NRC ni tuye hearing khaijak amo butui hingake 1955 Citizenship Act Constitution of Section 6A amonona hare je illegal immigrant 1 January 1966 ni simi ayang tolao phainero 1948 phanangkha 1955 phanangkha a Bangladeshi illegal immigrant no citizen rijaknai tabuk direct citizen rijak sinai Supreme Court ni Chief Justice rong ni majority bai salami rijaka Assam hake 1966 ni simi 1971 no phainero hingake borong no hingake o jagao 10 bosor tongi tonghake borong no apro citizen riwi rijangnai ta 1971 ni simi je phainero borong no hingake citizen rijaibia borong hingake illegal immigrant refugee hininyo toni jangnai borong no khai nagorik rijagya o Bharat ni hake amo Assam ni kokje saitongo pura Bharat to omo rezagya khu sudo Assam simisi kumo hake chini Tripura boda amti khanya nang nor komeni bising tiki shahar manu tama hamale chini Tripura ni kok to nor joto shiwi tongo 1945 hayake 55 opruni simi 1966 dora phaima to amno ningjeske pano Tripura ni norra hantongde amno tutai nori simalia 71 jora hangka tai nona phana nori simalia o 71 simi tabuk phaine roksiri se amsake bangmani Tripura wo amo sajangnai kos kokli ahasi amoro bo tep tep ka citizen nawi tongka tama hamale nor joto saimano joto no se bongni ngi thamika a office kasari joto no bongni mamang amani bagai borok amsake 71 ni pore phaine robo citizen nawi o Bharat ni nagorik ngi Tripura hani no ngi tongbaikha chini o Tripura wo ngakai 1971 ni pore phaine rok phano amorong no phano nori dikhakai amsake bangai thangnai chin Tripura wo illegal immigrant chawi mamnana chini Tiprasa rok 30% tongmani 40 hayake 50% ngi thangmanu Assam ni boro ronga ke tabuk ajagani je kwbangma NGO tai songgothon tongnai rok sajagya ngi tong tuma hamale Assam je tabuk nagorik ribani aje 1955 ni simi 1966 jora borong no citizen rijangnai hini himani amorong no sajagya tuma hamale a jorao se Assam kwbangma borok illegal immigrant phaimani hini ajagan borok salayo hake 1971 ni pore je phainero Bangladesh ni illegal immigrant Assam amorok phano 1966 ni je ukulogo phainero 1955 ni simi 1966 ajorani kagos khlaiye borok ojagani citizen nai manu hnei Assam ni borok salai tonglayo tabo hake amone Tripura ni kok sanan thangke tabuk Tripura khe na 1966 na 1955 na 1971 kuno phanase judgment jaya ko Tripura ni ngake Supreme Court case achugi jak phano jeng je okok sai tongmani omon joto Assam ni bagi buti phanang tongthu toba ajago 1971 ni je phainer ngaka borno ngaka illegal immigrant ninyo ajago tag rewi rijak borno ka citizen jagi hne Tripura bo amte ingna nango jesapana ungthung haki tinin video amsung no video no sajak like ladi te channel subscribe ladi bell icon of click haji jefor katalang video daun nong noro notification sokinya ni bagi nor joto non khulumbai kya ane video no buti ingjakan nor comment bising tiki sadi hambai